Hello my people, this is your brother Social. I'm back again. Aho mbazaniye noneho story aho ngiye kubabwira byinshi kuri Nyampinga wabaye uwa mbere mu Rwanda, uwo bita Nubuhoro Jeanne. Nyampinga wa mbere w'u Rwanda wishwe urw'agashinyaguro muri jenoside yakorewe Abatutsi. Akaba ariwe tugiye kugarukaho muri iyi nkuru, aho ngiye kubabwiraho byinshi byamuranze ku buryo yishwe urw'agashinyaguro rwose, aho ngiye kubabwira byinshi ku bitandukanye ku buzima bwe. Rero my people, I'll be back. Nta kindi mbisabira, subscribe, share, una commenting icyo wabona rwose twakongeraho, ikindi just ukore na share ku nshuti zawe wakifuriza kumenya this story. Nta kindi mbisabira, I'll be back. Ciao. Stream more live, just like, subscribe. Bamwita Nubuhoro Jeanne, Nyampinga wa mbere w'u Rwanda wishwe urw'agashinyaguro muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nyampinga wa mbere w'u Rwanda Nubuhoro Jeanne ari mu nzirakarengane z'Abatutsi zisaga miliyoni zishwe urupfu rw'agashinyaguro muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Miss Nubuhoro Jeanne yari umunyarwandakazi wavukiye mu mujyi wa Kigali. Yari mwene Munyankindi Jeanne na Nyiramadadari Mediatrice. Bari batuye i Ndera, ari naho yiciwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nubuhoro Jeanne niwe watorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda mu 1991 mu birori byabereye kuri hoteli Meridian, ubu yahindutse Umubano Hotel. Uyu mukobwa atorwa yari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye ku ishuri rya Groupe Scolaire Notre Dame de Bonne Conseil y'Ibyumba. Nubuhoro Jeanne na nyina bahungiye mu Burundi mu 1992 biturutse ko itotezwa n'akarengane byakorerwaga Abatutsi mu Rwanda icyo gihe. Ubwo yari ageze i Burundi muri uwo mwaka, yaje guhatana mu irushanwa rya Nyampinga w'u Burundi ndetse yegukana ikamba ry'igisonga cya mbere. Nyuma yaho i Burundi haje kuba intambara ishingiye ku butegetsi, maze mu mwaka w'1993 aza kugaruka mu Rwanda n'umubyeyi we mu 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Jeanne na nyuma ndetse n'abavandimwe be baje guhungira ku bitaro bya Caresse Ndera. Nyuma yo guhungira kuri ibi bitaro, ingabo za Menuare zaje kuva kuri ibi bitaro zari zirinze. Kuva tariki ya 11 Mata abasirikare ba Menuare bagenda, Abatutsi bari bahahungiye bagerageje kwirwanaho uko bashoboye kugeza ku itariki 17 Mata. Kuri iyo tariki nibwo Miss Nubuhoro na nyina na musaza we Jean Fidèle Mutanganira na mukuru we Mutesi Pauline baje kwicirwa kuri ibi bitaro. Jeanne yari bucura iwabo mu muryango w'abana 8. Muri 2017 Mudahunga Jean Marie, musaza wa Nubuhoro Jeanne, yabwiye itangazamakuru ko mushiki we yishwe urw'agashinyaguro muri jenoside, ngo mu buhamya bwatanzwe n'abarokokeye i Ndera hari abahamya ko interahamwe zavanye uyu mukobwa mu bandi zimukorera iyicaruhozo, ngo interahamwe zamujombaguraga ibyuma zikanamubwira zimwishongoraho ko ari we Nyampinga w'u Rwanda. Ati
ibyo kuba Miss byatumye ahigwa cyane, yarabizize cyane. Abatanze ubuhamya mu barokokeye i Ndera bavuze uburyo mushiki wanjye bamukuye mu bandi, baramushinyagurira, bamujombagura ibyuma, bamukoreye ibintu byinshi bibi. Mu muryango wa Nubuhoro Jeanne hasigaye abana 3 mu bana 8. Bamwe bishwe muri Jenoside, abandi bapfa urupfu rusanzwe mu myaka yashize. Iwabo aho bari batuye i Ndera mu karere ka Gasabo haje guhinduka amatongo. Miss Uwera Dalila ni nyampinga wa 2 w'u Rwanda kuko yatowe mu Ukuboza 1993 nyuma ya Nubuhoro Jeanne. Icyo gihe yahatanye n'abakobwa 20 mu birori byabereye kuri Hotel Chez Lando. Icyo gihe ibi birori byari byateguwe n'iduka ryitwaga Partners International, ryari iryanganye Ntwari Jackie. Uwera Dalila icyambikwa ikamba yahembwe amafaranga 50,000 n'ibindi bikoresho byatanzwe na Surufu Rwanda. mu gihe Nubuhoro Jeanne we atorwa nta gihembo yahawe kizwi nk'uko abo mu muryango we babihamyaga. Nubuhoro Jeanne wabaye nyampinga w'u Rwanda yishwe urupfu rw'agashinyaguro muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Yabaye igisonga cya mbere cya nyampinga w'u Burundi mu 1992. Nyuma ya Jenoside iwabo wa Nubuhoro hahindutse amatongo. Nyuma ya Jenoside rwose hahindutse amatongo nk'uko muragenda mubibona rwose ku mafoto agiye atandukanye. Rero my people, thank you very much for watching this. This is your brother Social. I'll be back. Nta kindi mbisabira, just subscribe, share ndetse na comment utubwira byinshi twahindura cyangwa ibyo twakongeramo. Rero my people, this is your brother. I'll be back. Ciao. Stream on live. Just like, share, and subscribe.